sebusweni. Bantwana bakaNkulunkulu, nami ngiyabonga ukuthola uNkulunkulu ngize ngifike endaweni yalapha ezweni lalapha laseGoli, ngifike ethempelini lasesandane ngiqala ukufika kulo. Nami-ke ngizophakama ngibingelele abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, amente yonke esendaweni kaNkulunkulu engcwele ngegama loNyazi. Nami bantwana bakaNkulunkulu ngizozethula qala ukuthi ngakuphi. Mina ngumkhokheli waseNquthu ethempelini ekuthiwa ikhula kahle endaweni yasesandwana. Umshumayeli wami umfundisi uMthulu, umfundisi wami umfundisi uMthulu, umshumayeli uMdlovu, umshumayeli wakwaseNquthu. Naye bantwana bakaNkulunkulu ngibonga kakhulu ukuthola lolu thuba, noma ngisaba thina bantwana bakaNkulunkulu ngiyamangala njengoba ngisendaweni kaNkulunkulu engcwele lapha ethempelini lasesandane. Thina sisemathempelini amancane, ngibona ngathi ngisemhlanganweni njengoba ngikule ndawo bantwana bakaNkulunkulu. Ngizocela nami ukuthi ngoba bathile bathi akushaya ngefishane, ngizocela nje amavesi amabili ukucela ukumemeza ingilosi uba ingilekelele nami ukuthi uNkulunkulu ushenge uNyazi phezulu abeseduze nami. Ngizocela ngesihlabelelo samakhulu 205. Namhla mina ngithelile
bantwana bakaNkulunkulu ngibonga kakhulu ukungena endaweni kaNkulunkulu engcwele. Usuku olukhulu kangaka usuku lweSabatha, ukhulu usuku olukhulu leli uNkulunkulu asimisela lona. Ubaba wethu uqala lokuNazaretha, ubaba wethu ahlupheka bantwana bakaNkulunkulu, ehluphekela mina nawe, owayehla imuka ehamba esulela le ntabeni engenayo indawo yakhe, efuna lokuNazaretha bantwana bakaNkulunkulu esesikubo. Angazi-ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi mina nawe ngabe lokuNazaretha ngiphethe kanjani ngoba yena kwaba wakuhluphekela. Ngibonga kakhulu sesingenile kule ndawo yalapha eSandanezo, ngithena ngibona abantwana bakaNkulunkulu betshebula benikela ngathi uNkulunkulu ababusise ngoba babafuna uthando, bakhombisa uthando olukhulu. Ngiyababongisa ngithi uNkulunkulu azanibusise. Bantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha sisendaweni enkulu sisonyazilezulu, kuyosala kithi kuphela siNkulunkulu woNkulunkulu. Akekho uNkulunkulu kodwa ungahamba uqediswa, ungahamba inyanga ezingakanani, kodwa sigcineni uNkulunkulu unyazilezulu uNkulunkulu. Bantwana bakaNkulunkulu ushanda unyazilezulu. Hayi ngambona endaweni yakithi, mina ngisho ngithi ngwasenquthu ngasesandlwana, indawo yakaHlazakazi ufundiswa ngobaHlazakazi. Indawo yakaHlazakazi yayilwa kakhulu bantwana bakaNkulunkulu, bakunephi baphela abantu. Kepha wasukuma umfundisi wathi basukuma abantu basendaweni bakaHlazakazi, bacela bathi umfundisi awusilekelele, sacela ukuthi ke siye baba ngoba siyazi ukuthi ubaba unyazilezulu ushembe, ukuthi ushembe usiza kangakanani, awusiphelezele usize. Waye wahamba nabo umfundisi abantu bakaHlazakazi, waya ebuhleni, baye bafika ebuhleni bacela ubaba, bamthola ubaba, bakhuluma bazobika udaba lokuthi bazocela ukuthi baba saphela endaweni yakithi kaHlazakazi. Wathi ubaba uNkosini kusise wathi izophela yini. Kodwa ubaba wakhipha abantu abafundisi bakhe wabasendaweni yakaHlazakazi, bafike bathandaza abantwana bakaNkulunkulu lapho yaphela khona impi, yaphela impi nya yithi uNkathazazi ngesizwana ukuthi uNkathazazi yaphela ngobani? Ngoshembe. Sithi uNkulunkulu ushembe ubani? uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngemsebenzi yakhe akusekho lutho, ngeke usasho bahamba abantu bachitheka, abantu abaningi baphela bathutha bethuthiswa yini impi. Kodwa yanqoto baba umuntu ukuze ubaba ushembe unyazilezulu kwakuseyithingwe. Kodwa ngaleso sikhathi bantwana bakaNkulunkulu yaphela, kodwa yaphela impi yakaHlazakazi nya. Bantwana bakaNkulunkulu sikuNkulunkulu njengoba silapha nje. Mina ku-10 minutes bantwana bakaNkulunkulu, mina ekushembe ngambona ngo-2001 bantwana bakaNkulunkulu. Ngakhulela umntwana kakhulu, umntanami wayeneminyaka ewu-8. Wakhula lo mntwana kakhulu, ngaze ngathi ukufa umntwana komsheshisa, umntwana ukufa masishane. Ngaze ngafonela ubaba wakhe esendaweni zizapha eMoli, ngathi woza nangu umntwana uyagula, sengilekelelwa nawo umakhelwane esifona. Wathi mayefika wathi umntana msenjela, wathi sephelile, wathi ngiphuzeleni ukungitshela. Ngathi mina sake saphuza kusheshise ukufa umntwana. Wathi ngizokwenza njani? Wathi kodwa bangilayelile abantu engiboni njengoba ngehlile, bathi ukhona inyanga esemnambithi kwahlathi, wathi sengiyofuna imoto umntwana sizomsaphona. Ngathi kulungile. Wahamba ubaba wakhe wayofuna imoto, bantwana bakaNkulunkulu kakholo umyeni wami. Wahamba wayofuna imoto, wafika kangayitholi imoto, wabuya wathi angisazi sengizokwenza njani, angimtholi lo mkhulu uthi yeswazini ebengiyomcela. Wathi senze njani? Ngathi angazi ukuthi sizokwenza njani, kodwa kunesinqumo engasithatha enhlizweni yami. Wathi wathatha ngathatha isinqumo sokuthi noma kungagula abantu ekhaya, ngathi ngiyofisa ukuthi ngimuse kubaba, ngathi noma ngandlula kodwa uma ngimuse kubaba ngathi inhliziyo yami iyoxola. Wathi asambe, wathi ubaba usethuthukeli, ngasambele ngabe ngigeza, ngangithatha ingane nengane encane ngangiyithekela, wayithatha enomnyaka ewu-8, sasiza nayo sahamba sayithuthukela bantwana bakaNkulunkulu. Wahamba wayethethwe nguye wazi wafika kubaba, mina ngangiphethe omncane. Wafika ubaba wathi umntwana kwenze njani? Wathi angazi ukuthi kwenze njani. Wathi wadethana amafutha namanzi, ahamba wathenga amafutha namanzi. Wathi ababa wathi uma omunye umshumayeli wathi akokhuthumeza amanzi bamthoba umntwana, sathi Nkosi imbusise uzophila, sabuya lo mntwana. Ngathi uma ngisendleleni bantwana bakaNkulunkulu ngangigibele iteksi, wathi umnikazi weteksi wathi uphumaphi ngalo mntwana? Ngathi ngiphuma kubaba lapha emthuthukeni. Wathi kodwa niyahlupha nini? Wathi ngathi umntwana enjelo, umntwana ngabe ufaka amadrip uphuthumise umntwana ebhedeni usamsam nokwaba wena niyahlupha ngoba angazi ukuthi njani. Ngathula kusane ngisho lutho ngoba ngangathi inhliziyo yami itholile, ngwezile mina lokuyisi
imoto yakusesibhedlela wathi ubaba wayadriver leyo moto wathi masibongele bamthatha umntana ngoba unayo incwadi yezelo dokotela laphana umntwana bamthatha ngoba unencwadi ukuthi bamthathele khona esibhedlela ngeke baze bamthathe wathi futhi umusa laphana ayimsete eJohannesburg lokhu esibhedlela Hospital lapho lokho eGoli wamsa khona ehospital eJohannesburg wamsa khona uthe mayefika khona ebusuku ngangisele mina kwasebusuku ngasala ngihamba nodadewethu bathi nabefika khona bathi azange basambuza babuza incwadi bambuza umuntu abanguza incwadi babuza umuntu uthi bafika watathazelela umntwana ubathi awu baba bawuhleliphi nalo mntwana ufunda kanje uthi ngathi ngimlande eNatali lo mntwana bathi uphi mama wakho uthi ngathi usalele ngoba sifunela lapho sichazela kahle ngalo mntwana washo ukuthi ngisele ngoba ngeke unengane encane ngoba unengane encane bamthatha wathi bamphakamela umntwana bamthatha bamfake ehotini washona isuku olulodwa kwathi kwelesibili bafonela bambiza bathi sicela uze nomama wakho sizomtshela isifo somntwana sisitholile ayikhethi inkosi amanezathethe safika ngathi mangifika saye office ngangikhathazela abantwana bakamuntu uthe ngikhala ngiyazi ngoba umntwana engamathambo wavela umntwana wakhula wavela lungelana umntwana wabona amathambo ukuthi yakani ngokukhulu isibhidi ngathi mangifike e-office basho bengichazela isifo babona zethu nyembezi wathi udokotela wakomuntu wathi msukhala wathi umntwana kuzophila ngathi mina uzophila wathi uzophila ngathi wathi bangithe bashisifo wayekhuluma isilungu angisazi ngathi abakunkulu unesi angikhulumushela ngezulu angichazela ngesizulu washo ukuthi ayimntwana ngoba thi isifo anaso unekhensa yegazi ngakhala ngathi mina akakaza sinda umuntu wena leso sifathi udokotela uzosinda bamudokotela umuntu okahlala umntwana ngaphakathi esibhedlela wahlala inyanga eziyisithupha wayengene nge-10 zika-April wayephuma esibhedlela nge-10 zika-October bathi nangihlala bathi kodwa sifuna uzohlala naye kulesibhedlela sifuna umuntu ozohlala ingane iphathwe kahle ingahlukumezeki ngoba ehlukumezekile asipheli lesifo kufuneka akhululeke umntwana aphathwe kahle kakhulu kusho abasesibhedlela ngathi uma ngabe sengihleli lapha ngisahleli naye umntwana mina kodwa mina ngiyakuvakasha oba nengane encane kukhona sasesimcelile ehlelayo bathi abanye omama awu mama xola ngoba umntwana phela lesifo ngesize siphele asipheli lesifo bathathu sibona asibuyelela lesibhedlela sasesibuyelele kangaka akupheli ukuthi sokuphumile okukhulu wahlala eziyisithupha inyanga waphuma waloku ezitreatment yasephumile bemlethe i-CV bambize bamlethe i-CV bambize kwaze kwayinyanga kwaze kwayizinyanga ezimbili waqhubeka umntwana wabuya wafunda esikoleni uthe wayefunda ku-7 bathi siphelile isifo sakho nyasi sinqobile ayikhethi inkosi amanezathethe ngathi ngiyawo kodwa noma besho mhlambe ngoba ngitshela ithi sizovuka mhlambe wafunda u-7 wazomqeda wafunda u-8 wafunda u-9 wafunda u-10 wazofika lapha eGoli wazayo e-university waphasa wazwaqoka ijazi lakayikhethi inkosi amanezathethe singazange savuka isifo somntwana ngabona ukuthi lento abangitshela nakima yenzeke ngase ngithi kungani mina ngaqala uNkulunkulu angifelanga umntwana ngamsesibhedlela qala ngaqala uNkulunkulu qala kwasehamba uNkulunkulu asasephethwe kuye ephethwe izandla zakhe waphila umntwana kuthengela ilanga esesikolweni wagula waphathwa isisu simphethe kabangibiza esikoleni ngahamba ngamthatha ngamsa kwadokotela afike ngamchazela udokotela umntwana mbena sifo sinesike samhlupha kakhulu wabona udokotela wasethi uzokhiphela umuntu ohambisana naloko wangikhiphela ukuthi bantwana bakaNkulunkulu udokotela wangishada imali enkulu ngaze ngihamba ngaphethe umuntu ngathi uzothenga kangisathenga ngoba imali yaphelela lapho ngathi waphuza lo muntu wabangcono wasethi umntwana wemama wathi yazi ubatheni bathi mina ngoba ngaba nalesifo ngeke ngize ngimthole umntwana ngathi naye umntwana ungakubani lokho okwazi uNkulunkulu akekho umuntu ohlulela umuntu ngokuphela uNkulunkulu kuphela wazi wakhula lo mntwana wathi waseseba naye umuntu azwana naye waseseba muhle wamthola umntwana womfana ngathi kuye ngathi ngakutshela ngathi ngebuzo ngathi nanti namhlanje uNkulunkulu kuphile umntwana wakhula umntwana namhlanje lo mntwana akhe kuneminyaka ewu9 uphetho ka10 ekugcineni abantwana bakaNkulunkulu ebuzokusho okwaba buhlungu kimi ushebo uNkulunkulu uyazi ezulu ngambona ukhulu bakho ukuthi ukhulu kangakanani ngoba umntwana kwaphila kwaba nomehluko kodwa ekugcineni wathi leyo ntombazana ezwana naye yamhlumezwa phela wathatha upoison wazibulala kena ubuhlungu engabuze ekugcineni ngazi ukuthi waphila sawa sivuka naye kodwa ukwasilekelela inyazi lezulu waphila kodwa manje ekugcineni wahamba abantwana bakaNkulunkulu ubuhlungu engabe sekukade umntwana esamsebenza kangaka sihamba kalula kanjena umntwana ushamba asilekelela kangaka
wathi wantu kwaphela eminyaka emithathu wasala lo mntwana enonina ngathi akunandaba uNkulunkulu ucela uphilise unina wakhe ngathi akunandaba nokwenzekile into zasemhlabeni cela uphilise unina wakhe ke asale nomama ngokuba bakhe semshini kuphela iminyaka emithathu kumani mama kwaye lapha eGolethe uzofunda ngezwa futhi ngathola ifoni ngoba angizange ngathukuthela angizange ngikudule lo muzi angizange ngumsini ngavele ngakhululeka nje ngathi obusenanga umntwana kukhona anginalutho okwenzekile kwaziwa uNkulunkulu akwaziwa umuntu wasemhlabeni kuphela iminyaka emithathu bathi ngathola ifoni ngisekhaya kwakukhona lo mntwana sekutela sekuphethe unyaka wasesisithupha-ke kumntwana unyaka kwangona umntwana mqaye lonke wathi gogo wenzani sengithola ifoni kwathi umama akakasekho emhlabeni ngathi kwenzenjani kwathiwa bamdlisa uphoyizeni eGoli bantu bakaNkulunkulu laba ngaba nesihlumo esikhulu ngathi okwakwenzekile mina ngakwemukela ngangingasafisa ukuthi kana umntwana misayodwa ngangifisa ukuthi benaye lobo mama lobo babe ngekho engithi kodwa ushembe ngambona ukuba ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngoba ilande umphilisa wakhe ukuthi wamphilisa ngane ngeke sengiyeke lo bantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu mkhulu unyazi lezulu ukithi phela esiyohluleka ukuthi senze umsebenzi kaShembe ukithi phela kodwa uNkulunkulu mkhulu mina ngikalile kufikile emzini kaMazikuba ubesebenza umyeni wami kodwa ekhaya nesilathi ngiyasebenza kodwa le firm ayingibhadali la ngiyasebenza kodwa ifirm ayingibhadali la abanginikela nje wathi manje bangisikaze baqabana nokupromote abangesinduna babuye bangangezwa wathi angazi ukuthi ngaye ngabika kubaba kukakhulu baba umvakele ukudlalisa kwasemuntu wathi mntanami wathi ubonikela njalo ucele kuNkulunkulu njalo ngoyesabathi ngakwenza lokho ngathi ngikhuphukile kusapha eGolobha yathi ngithola amaphepha namhlanje ngipromotiwe emsebenzini senginduna eyinkethi kosamana zasehleni ngoShembe waqhubeka-ke naye wathola imali engcono waqhubeka umuzi mangithi namhlanje angizinyezi ngaloyo muzi noma ngathiwa kufumuntu waqhubeka ayithoka wahola lokhu lahola wowakha umuzi waya phambili wasebenza efemini namhlanje sekusebenza abantu bakhe umntwana wakhe wokuqala waye wangena efemini bathi abenu ngazange saze sakuholela ngendlela ekufanele sizokhokhisa ngomntwana wakho sokufundisela umntwana bamfundisa namhlanje lo mntwana ngibake unesitezi lapha lokuzele lokushina endaweni yaselokuthiwa angazi kuthiwa kuphi lapha bathi kusentabeni bakuzwa ukuthi ngani ngomsebenzi engazi ukuthi lamandla ngawacela kubani uShembe unyazi lezulu engithi bantwana bakaNkulunkulu uShembe mkhulu bantwana bakaNkulunkulu bathe ngithatha u10 minutes kodwa mina ngisobele endabeni kakhulu bantwana ngisuke ngibophelile impela manginika isikhathi ngoba ngisuke ngifuna ukuhamba ngezemthetho sacela ke ngifundele lokhuza bantwana bakaNkulunkulu sacela uJeremiya 17:9 nini ayini impela ngishiyo ngathi aze bayidinga yeyi ngathi abaze bagalela ngathi baze basobila ngidesa kanjani alo sekushaya ukuthi ngibamba kanjani ngizonitawo uhlale phasi amalinda yini kodwa sengizokuma Jeremiya 17:9 inhliziyo iyakhohlisa unakho konke yonakele kakhulu ubani ongayaziyo mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinga ezibilini ukuba ngiphe yilo njengokuhamba kwabo njengokuthela kwemisebenzi yabo angazi-ke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi-ke thina-ke mina-ke eyami inhliziyo injani eyakho inhliziyo injani ngoba abantwana bakaNkulunkulu sesigilazwe kakhulu inhliziyo sasigilazi inhliziyo ngoba sinomona awufuni ukubona omunye umuntu esebuhleni awuthandi ukubongela omunye umuntu uma ubona enento enhle uyakukubala njengezulu ukubalele leyanto omuntu kungani ungathi uNkulunkulu khona nangoba ngelinye ilanga uzokupha injani ngoba silapho singamanaze simhlophe nje asayinile niphelile imnakethe kunjani enhliziyweni zethu ngoba mhlawumbe inhliziyo ngoba ngathiwa uyayivezela namhlanje ungayiphika ukuthi akusiyekho kodwa kube kuyinhliziyo yakho ngani imisebenzi yethu esiyenzayo emini bantwana bakaNkulunkulu ngiyacela ukuthi ubaba unyazi lezulu akasiphe ukukholwa asiphe ukuthandana asiphe ukuzwana akhiphe lezi nhliziyo ezingaphakathi kithi uma uqala ukuthatha ukukholwa uthi ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni usuke uzalwa kabusha hlukanisa amasuyikholwa ukuthi ngikholwa noma ngabe wawunjani abathi namhlanje masibambanyana senjena kuhle ukukholwa ngoba sekumphendulile wayenganje ngani ngoba sowuthathe umsebenzi kaNkulunkulu sowubise ngokuthi ngikholwa bantwana bakaNkulunkulu ngeke ngisafuna ukuqhubeka kakhulu ngoba sengida isikhathi ekuthiwa
nginikele ku-10 minutes ngoba abantwana bakukhulumile nangu kuJohane 5 lapho ekhuluma khona ngovesi 19 athi ukulahla yilokhu ukuthi ukukhanya sekufikile kodwa sithande ubumnyama. Bantwana bakukhulumile lokho obunyama izwi lasisuse emnyameni Nkosi kusisele.